Aşı. Ne ettiğini salam verdik. Ne canı geldi diyor. Ne oldu canım? Ejim ol, düşündürgü emes bile. Kanal değil mi? Kaçam. Buna inim. Aşı. Kaydan geldin? Aydan. Sayıldı. Akustan. Demek inim onunla yayılan ezen. Yani yok beni dost ketkensin. Canı yok dilin vatanları biz bolobuz. Canı yok değil, biz nayıpkan olsan çıkışpaydı, biz nayıpkan olsa kılışat. Kıskası bizдің сөзден çıkpaydı bular. Қалған canı yok özsündür. Хорошо? Давай. Берген canı yok. Canı yok seni düşündürgün mü işbirин? Yani. Ben sana ötkündür ayттım bile. Короче, düşündürösün болғанды. Senin балдарың bizdi көргөндө үйрөдө калбай чуркап келип салам берип жүрсүң, макулбу? Ошол да. Тума кет үйрөдө. Моргат болуп кел. Ben tamam. Gene ben Müslüman yapmadım. Koyça ev, nasıl oyna olan içme. Mama Müslüman ben Müslüman. Ne? Saran. Saran Müslüman. O Jackie Chan. Koyça, şunun nesini жақсы көресің? Maga jagat. Koyça ev, ор ойда су, bir başqaça. Прическасы да жақпайды маған. Андан көрі башқалай көрелші. Şunu ele көрсек болбогун. Жабай. Бас чай ішкіле болып. Жүргіле, чай ішелі, жүргіле. Жүргіле, тыштай. Бас. Жөн Түркчей. Не ол атасың, жөн ішкеле чайыңа. Now students, let's begin today's our lesson. And our lesson is called Kyrgyzstan. Now repeat all together. Kyrgyzstan. 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 Sağ ol Sıvıcı. Salam açılır. Canı yok olsak da. Lise okulunda yazır. Atlı edelim, çınaytan. 1 minut var. Var gelelim. Қандайсың? Жақсы. Не үшін шатқалады? Соң керек. Қанша? 2000. Ана ақша жоқ мұнда. Kaydan doğ. Aferin. Çay içiyor. Жоқ, өзің бістің мектеп. Ертең кетсең тапқы, давай. Өткенде ақша берген. Жоқсын қайдан табар екен? Аның үстінде ертеңде деп атса. Барған сайын көчешті. Бізде мұндай емес. Сокко сағысқа ғана жұмшайды. Мұндай көп ақша жұмшамайды. Біздіке айтқан ақшасын алып барып бербесең? Алып бербесең не қылды? Күш қолданып, ұрап, соғып, жүресің анан көзіңе үрей таң Біздің айында тақыр башқаша. Сен аға тиішпесең, алға тиішпесең, мұндай көп жағдай бола бермейді. Неттерекке түсі болды. Қанда да ішіп düştü. Kayakta жүресің? Saat kaça oldu? Ertele gelem demedim dedim. Bileme saat 4 oldu. Şu vakit çayın ayakta yürüdün ya adam ya. Güzeli ötmek sağım. Buna saat kadar şu vakit. Kaça oldu? Güzeli böyle kötü de koyup yaktı. Ayakta ne yürüyorsun? Ertele gelsen bolboyu. Yüreğim doğrultma. Yürekli bilesin mi? Oğruk canım. Olsun can yüktün eline seyirde çürüm. Seyir degenin doy bana mekitçi. Yüreğim böyle kötü değil. Böyle kötü değil. Buna illerin gücü öyle yaklar. Ortunca raus, soğal raus, antimite işte. Koy oçörtü aşkırık, kokçu aşkırık. Şu varak kaçayı yürüyorsun. Çeçim kelime tam arasında vereyim.
Oğlum tersin çık. Otur canım. Hey sen oynamayı. Kör çıkarıp oturga. Biz Taşkent'te unda dalayın jardık. Tokoya var süylep gülgen günleri bolmadı bu. Jarıp görçem kana. Asır beni qarap turmuş da. Balam havayla. Çıkıyın at yet. Havaylap jar balam. Oy havayla. Canım otursun bari jar kısaysın. Havaylap jar balam. Çıkıyın at yet. Oo. Hayır verip durmaz bana. Bu ayrının ne kız? Mal kaçıp salayım dedim öyle. Ayrında niye ki bilgi sınıp kalkan bak. Ha, otun canı var be. Ha, ben de uydu otun canı atasın. Жаңа өттім. Боқта шығаш керек еле. Ошо? Ha, otun жарып аттық сен. Оқия ойлап тұрыңыз. Tüy para verdi. Çıkmış. Ayrı çok derste. Ha, meyli sana. Koy ben uyga orayım. Hey, kanka durma. İşte sağ ol. Biraz sağ akça var mı? Çok manyetik. Nege yok, gele. Manyetikler yok. Akça yok da kapay jaman көңгөн экенсиң. Kapayтканың үчүн эртең мага жусам макул болуп, мектепте кимдер бар? A класстан Жаныбектер эле бар, биздин класста эч ким жок. Түш асмар ошого карабыз. Мектеп бардыңбы? Азыр өз маршрут. Басчы өзүнүн маршрутун каталып кетти. Эй, эмне кылып жүрөсүңөр? Китеп алганга бергенбиз. Сен ойлоп атсаңар, менин акчамды тапкан окшойсуңар, э? Биз акчага эмес китепке келдик. Эй, сен. Молодец, тура, окуш керек. Кийин түшүнгөнүңдү айтып бересиң да. Эмне турасың? Кайсы сабак эле? Физир болчу. Кайсы сабак эле? Бар, öğretmenim. Салам, çoğunuz. Deseng de mektep. Labiyat değil. Saftan çıkanda ne olasın? Çok saf kanmaya karayızın. Ay oğlum. Bu telefon takır ele işlemeydi hatta жаңырған telefon. İnternetке gitmeydi karap berçe. Анын досум Жаныбек келет, ошого көргөзүп келейин, э? Sen Janыбекке барып жолдун телефонуңда жүргөндө балдар сабап кетсе жаңы телефонум эмне болот? Ya Aygül ver gelç. Жүрегім өр орытта жүрек. Ой баягыда эле ооруканага бар десек эмне барбай койдуң? Тур ооруканага бар. Үйдөн өлүп калсаң балдардын баары жүрөгү түшпөйбү? Ay şu nerede? Акыркы саатта менден качып кетем деп ойлогом, макул. Бир сонда кем болбосун, бошоп кем болсо аяк барарын билесиң да макул. Давай. Эй, өзүң карабайсың? Барбасак болду, жейбиз. Болсо. Барсак баралы. Бирок баргандан кийин экөөбүздүн түшүндүрөлү. Акча өзүңөргө керек, өзүңөргө таап алып. Анда айтып көрөбүз. Бирок экөөбүз эмне жакшы бар. Чапса чабабыз, тепсе тебебиз биз деле. Менимче каршылыгыбызды көрбөскөнүбүз турат. Аны тапандар дагы бар. Ne sonuçta şu olsunmuş. Nasıl varsak para. Janыбек эмес. Мектеп түшмөс эле. Жана дос келгенде көп калыптыр, э? Досын салыш керек кой каршы. Жанын чыгарыш керек, жан.
жүрөсүң. Канча убакыт күт? Жұмыстар болып қалды, не болды? Баланы үнчік болғанмын, өзің сөйлесіп қойыпсың. Мен өзім шеріктесіммен Тұршы, ақтарылды, Жоқ. Өзіңді білек бақша, өзіңді тауапла. Енді стапеш сөйлейді. Баланы үнчік болғанмын, бізгі жөндіп ақшамен толтырыш керек, ошоны білесің бе? Тұршы мұны. Қашан тапсыресің? Қанша күн болды айтылғаны? Біздің еркексің. Өзің ата-енеңнен сұрайсың, графикаларынан сұрайсың, өзің үшін мақұл, ертең кешейін ақшаны тапыл. Кеттік, Самат. Gördün mü? İşte bence işte yalnız soğuk savaşın. İçim oldu. Nasıl? Analardan bilgiler sağma. Bilgiler oradan sağma cümleleri etkilemeyi cümleler. Aynur, to'xtasam. Salom. Qandaysan? Shuni so'rashdim chiqib keldim. Yo'q, uyga chorib ketayin dedim. Men sening joningga tanishdim. Kecha quruvim bilan ketib qoldim. O'quvlaring qanday? Yaxshi. Sen bu maktabda boshdan o'qiysan-da? 3-klassda edim. Men bu yilda keldim. Bilim. Ertaga voleybolga kelasizmi? Voleybolga. Pay. Өзүнчөлөр рамайго. Кандайсың өө? Bizde ne işin var? Özüңүзчө жүргүлөчү. Биз эмес. Сен өзүң жумушуң менен жүр, макулбу? Сен өзүң жумушуңга өсөп көрөр, Айнуранын болсо мен өзүм узатып коем. Сен мындай мен айткан сөзүм менен жүрчү, макулбу? Кийге сип чыгыр го. Күрсөтүп койсом ат. Не кылалы? Эркексиңби? Жүрүчү, эркекче сүйлөшө. Ne oldu? Kimden muştasın? Mındaydı men bir жол көршім. Balamды оқушылар сабап кетишиптир. Balamды көргөндө жүрөгүм түшүп калды. Бет башынан бери тантык жок. Булар окуучулар эмес эле кылмышкерлер окшойт. Balamды көргөндө жүрөгүм түшүп калды. Бет башынан тантык жок. Ооба эже, мага да окуучулар айтып беришти. Мен да уктум. Жаман болгон турбайбы? Мен ошол окуучулар үчүн сизден кечирим сурайм, мугалим катары. Атайын окутайын деп алып келгим белем, учурда жүрүп турумбу жакшы бала. Эми мектептин администрациясы бул иш менен өздөрү чечишсин, эже. Макул болуптур. Эгер мындай уланып кайталана берчү болсо, анда мен милицияга кайрылам. Баарын милицияга салып берем. Сизден өтүнүч эже, эми бул болгон ишти сыртка чыгарбай эле коюңуз. Макул. Самат Айбек, мунуңар эмне? Муну кандай түшүндүрөсүңөр? Силер бирөөнү сабап бурганга кандай укуңар бар? Ат энеси милицияга айрылса эмне кыласыңар? Ак жолду сабаганыңар үчүн, акча алганыңар үчүн мыйзам чегинде жооп бергенге даярсыңарбы? Жок. Ушул кылганыңар туурабы? Жок. Кечирпайсың ага. Ат энеңерди идеяң кызматкерин чакырып сүйлөшөлү анда? Жок, ачада чакырып албайбыз. Сураныш алабыз. Бизге чыгып коюңуз. Биз туура эмес кылыппыз. Эми түз жүрүп түз басып, мектепке түз келебиз. Самат туура айтат агай.
Экинчи, колубуз тийгизбейбиз. Керек болсо Айбек, Омар, Жанбек керек болсо бүт мектептеги окуучулардан да кечирим сурайын агай. Туура ушул кылган ыя. Жок. Туура кылдык деп атасыңар ушуну. Жок. Бизди кечирип коюңуз агай. Самат Айбек, ушул акыркысы болсун. Мындан кийин мындай нерсе кайталанса, мыйзам чегинде гана сүйлөшөм силермен. Ооба. Мен силерди кечирейин. Кечирип коюңуз агай. Акыркы жолу болсун. Мындан кийин жакшы окуп, сабактан калбай, тентек-теңерди көрбөйүн. Макул агай. Уктуңарбы? Макул. Сабагыңарга бардым. Акжол, Омар, бизди кечирип коюлат, силерди уруп соолуп, тене башкарды оорутуп көгөрттүк. Биз силерге тийбейбиз, эми силерге эмес башкаларына да тийбейбиз. Ооба эми бул акыркысы болот. Эгер бизге тийбесеңер биз силерди кечиребиз. Акыркы жолу тийбейбиз болду эми. Макул анда. Биз силерди кечирели. Бир мектепте чогуу окугандан кийин мындай дос бололу. Ооба, биздики да туура эмес болуп калыптыр. Кечир. Оң колумду берейин десем, оң колум жаралар. Ошол үчүн сол колумду берейин. Отуруңуздар. Жакшы болду. Жакшы. Денсаулыктарың кандай? Жакшы. Кечээ Жаныбекке жолукканбыз. Мындай кечирим сурап. Жакшы. Жаңы эле алдыбыздан чыгып кетти.